وجيت البارح في الليل الحمد لله، وفرحت بزاف. كنت دار لي تليفون مدرب، وكنت ديما بغي نلعب لاكاف مع افريك، ونفرح بزاف الاول اليوم. مزيان الحمد لله. كانت ترينت في الفرقه ديالي في الالمان، فيرست ترينينغ واحد تيست، وجيت اليوم ويمكن نترينا في اليوم في العشيه ان شاء الله، وغدوه ما نعرفش مازال، ونشوفوا ان شاء الله. نترينو مزيان، عندهم بروفيسيونال كلشي الحمد لله. Non, l'ambiance elle est très bonne. On est tous contents de se retrouver comme d'habitude. Après voilà, on a un objectif, donc on bosse dur pour atteindre les objectifs qu'on va se fixer. Franchement, cette préparation elle n'est pas du tout facile, elle est vraiment intense, mais après voilà, il faut passer par ici pour être au top physiquement et pouvoir faire de bonnes choses, Inch'Allah, à la CAN. Non, voilà, le message c'est, voilà, on compte sur eux, il faut qu'ils sachent qu'on va donner le maximum et qu'on a besoin de leur soutien pour aller le plus loin possible.